wahama tiara nani uplasot dawan mananidalaton may kaikiba. Nakiprais kakat manutak makakadawan man dalaton ba. Nakiprais kakat man fahmalikam nani main kaikan. Warkam main kaikan dawan. Man dalaton may kaikimunin ay wawang tlabila na diarapo kansin. Wam tlabila na tibil kamera. Ulun lupya bahara sa dawan laton kamita. Naiwa dawan man dalaton mita. Uplasot laikap ya may kaikiba. Uplasot misbara may kaikiba. Sa kuna may samnih sa dawan spirit ka ba. Man kupya marasa man sins ka marasa. Naiwa wait na may rin boy pahki may kulkiba. Naiwa upla boy diarap ya may kulkiba. Kuna ay bila pain kirarul bansa. Ay bila na rawisa. Witin ba? Ani upli ka na ni. Ay bila ra ulban bara iwa ya dukira panis wahiba. Pato wahiba matao na sa. Mati ulban kawak kata sapti ka 5 balls ka na ni 3 winay kanda ka yam ni palisa mahaupli ka na ni diara rate batawan diara kasang batawan rate sa upla ba saura may wisa upla balay ka may kisa upla ba diara may kulisa kuna king na ni king kalawan na ni dawan karaman liku ba prahan pa kiras mo makikipain kira lay krapain kira naiwanam kralaya sa akis mawa naiwa inis mawa nai upla diara may kulkiba kuna king na ni king kalawan na ni dawan kabalbiatem manani upla mitalay kapya may kay kimis bara kay kibak may ba bankra nam kralaya sa akis mayukwe kwarto kamera kra kri kamera lulam krike upla kay kras man nam kralaya ba upla kay kras hinan kam ba kuna kumi bara sa nam kralayan sakram ba inan kam na niyan sakram ba upla kum sinua po bankra luhpyam na ni nuwa po marit kam nuwa po lama mariwi upli ka na ni nuwa po sakuna man dukyam ray raya kayaban ba manduk yamra paniswahan ba manduk yamra dusprini twilkan ba manduk yamra yabalalaya tuwan sindiray saras kan ba manduk yamra mawan terawipan ba manduk yamra ray tirawan manduk yamra klibuan ba naiwa man yang rawan isa luh pilay tuan kira yang primay sakrisa yang soki may sakrisa wait na may rin bakar ni kapo sa manda diramay mo na ya winam tara palibasini kaya sipsa sa kuna sip ilpaw taradul ka winam tara bakar ni kaapo sa kuna manani sibrid dris wisay bila man winam tara ba kaya sibba an man winam tara ba sin ilpaw taradul ka sibbara bahasi ka Jesus Christ kam naiwa latuan may kay ki naiwa latuan palimay kay kantem mandabilam kay ikisa witin painung sa kipres kakat saura yabram ba painung sa kipres kakat yawanan ni bukla saura kira wan luhpya na ni walsin latuan la kariulas wan marit ka walsin latuan la karaiulas wan wal ka na ni walsin latuan la kariulas kuna pana Jesus kiyawan da latuan wal kay ikisa naiwa man wan plabila ra bibi na nila dia yabaya plunlup yabaya lit kabara ba tibil kamrad bread bara ba muhikipain kira man kasak kira sa mamitapya muhikipain kira man ba balakat sa mamitapya man yang lekasaura kira dawan mawan kara kunani wait di kani merka na ni dawan mawan tabal mo ni ay nakralaya saki kirawalini kirawal dawan yang saura kira hits na padin kam needs na man buyang rapriya isak wi wait ni kanani wi merka na ni ba dawan baha satu plika na ni mataula dawan kasakira na ni upla lalu ka na ni dukira bal prokuraskan sa kuna baha na ni upla buhay saura kulkan ba baha upla buhay bahki kulkan na ni madukira Italia laikan bamih kasi ka naiwa ni merka ani wait ni ka Jesus Christ Italia bara balay trabil ka na ni ay pat kay saur ka na ni sigbisagya ba gadluh piya makan sa kan Bible bilawisa janul banwah kata sapti ka 1 bors ka lem 12 ba ay si ka-ex. Witin ayupli ka na ni Dukiara Balan. Sa kun ayupli ka na ni Mihtabridas muna. Kuna ya. Witin rabrin na di bara. Karni kayaban sa Jesus Christ. God raya kinaluhya na ni makan kaya. Bamih ta si kanay watas baboy lay kapya may kaikiba. Bamih ta si kamanra upla na nilay kapya may kaikiba makipain kira. Bamih ta si kanaywa manra upla ay mihtawi pi may gras ba. Bamih ta si kamanaywan ramte mupla sa una taraywan sa may ba. Bamih ta si kamandawan wat laraw mate mupla boy may ba ay bapalin na dia Kristiyan kakabya. Bamih ta si kaman upla mis bara may kaikiba kan baby ra ulban sa Claire. Diyan, ulban wak katay saptika, 15 bors ka na niya itindra. Mana ni ba natas bawi na piyasma, tas bawi na yang mihtaw habi may saki, pat may briri sa, bamih, tatas bupli ka na nina, man ramis ba na may kay isa, man wan sa sakradawan Jesus Christ, kasakirakan, holy kirakan, lakat kan, upla ramis bara kay kraskan, palahiwara,
Uplabuy mis barakay kan lay kapya kay kan bahkikulkan mawan tayrampan. Yabalalaya ni tukban. Dusa prihinikat hisaba taba. Man palinayang nas nuplasud na imihta wipiwan biya. Naiwa muh kinanimana ni muh kamalun sa bisma ba. Lay ka na ni lam krawal, muh kamwal. Diya mo ni bahakuy wayaway na ni. Diya mo ni upli kamwal man unsawan karabansma. Dawa na una. Wantas bay ka na kuban kabya piupliki na ni. Yu kumbalay sa nakatas ba na luwiway sa ipranawal. Muh kinaninay wa upla ba lalahanin habliki. Nay upla ba diyan awala na ni nabliki. Ayu plikari kisa. Ayu plikaralay kapya kay kisa. Ayu plikara tumisa. Muh kinani manatas bara eternamente raya kamapia. Yu kumman pruwais ma upla sut pa pruwaisa. Sa kuna pruwaya ba trabil kapya. Pruwaya ba hikadiara kum. Pain, yaya Krais waliwin na ni mga para. Pruwaya ba? Wintakan ka. Sari palisari uplika. Krais wal pruras na ni mga para. Sa kuna Jesus Krais wal wapniwin na ni ba? Ani uplika bila dawan ra. Dawan ki. Yang nasaura kiras na dawan ki. Marit ki walyam niya piyas na. Luhpi walyam niya piyas na. Lay mo plika walyam niya piyas na. Dawan ki nits naman paanin kam. Man raul na sa. Mihtibila ba man sa dawan ki. Diyan ahapos na. Naiwatayin kina ni babah isa. Naiwayabal kina ni basit kina takan sa dawan. Naibris. Wap niya daw. So, wina ni ba? Bahan na ni si kadawan ruhpya makan na. Kanuwiti na ninutakan. Dawan ramaman sa karni ka ba? Sinaha. Saura kina kum. Jesus Christ. Waldus prihinilasaban kan bara. Kumbabila. Welkan bawin na kumbabila wisa. Man barait Mesaya. Man barait King na ni King kas makakaself-sok witags. Para yang na nila sinswak ya isags. Sa kuna kumi barakan sinsat saura kina. Ang sinplis karakan. Sinsat lidiran daw kikan. Sinsat paniswawikan. Bila wisa. Ay panikara. Apya. Witin raba kuwi para. Man yawan wali ka na trabil kara kaya ba. Ay tanisa. Sa kuna witin na saura daw ukras. Witin saura kum sinyabasa. Baratawi. Jesus na kay ikimuni wisa. Man. Kaliki ngay makayan atas barabal matem. Yang dukira luki bas. Minit kumira. Nahawait ni ka. Dawan God. Jesus Christ ra. Kasaklu kuya. Ay ninarasawura kirakan. Ban kruplay kan. Ban krauplara rausoh kan. Ban kriftli kan. Ban krasawura yaban kan. Sakura sekan kumi. Ay bilawin na sa kay suya. Man right king na ni king kasmaba. Man natas bara kibal matem. King ay magkaya. Yang dukira luki bas. Minit kumira mo kilay kra. Naiwa man saura kira damrawals ma ba? Naiwa man ba mistik kiras malukis ma ba? Sip sa minit kumira. Man so gisagan laka briya. Naiwa dawan alkma. Yaw ka, puruma ka ka. Pri laka man briya isma. So kisakan laka briya isma. Kuno play lalbara sa mistik takisa. Yang na saura kiras na. Yang na mistik kiras na. Yang na bans na. Yang dawan mawan kay kam na. Yang ban pruwais na luki. Pruwis matem. Saitan makauman ratambay kisa man bahakuluki kama. Kuna nahasaura kira. Bilawin, dawan ra. Minit kumira baman ay paanarawisa. Manyawan wali ka na please kara kaya itanisa. Kuna witin nara kaya ni tapya sinapis karasa. Barawisa Jesus ratawi kay kimuni. Kli kingay makayan atas barabal matem. Yang tu kira luki bas. Wait na taplo kum. Minit kum ray-raya ka. King na ni king kadawan na ni dawan karayaboy ah. Manli ka pa ako sa oras sinapiyas ma. Man kaudawan la kaniwaya patakis ma. Di akan may takas kibrisa. Naiwa dawan wahat labila mo kay titakan sa. Upla na di batawan brinta ukras takan sa muhiki. Naiwa jar na ni bilisa. Naiwa napakan na ni bayisi supansa. Naiwa napakan na ni batawan milas malkitayat takan sa. Kunupla kupya makaw karna tagisa. Upla makaw lukras tagisa. Upla batawan brinta ukras kaw takan sa. Upla na ni bawan sa salpay lakarabaman kaya. Kung nasaur ka na, naiwa ba ako ka betem, king na ni king kabal betem, mandiya daw kayo, nawan mihtabila mamandiya, biya tawan. Naiwa win, tawan brinwan daw, kas ba? Naiwa man, yang babah, kipalahiwa. Natas bayra, one win kapuh bitaw kiba. Diara kumsindawan do kira daw kras. Bara, yang lukis naman yang banits, na luki kay nakadukya na niya. Ningkara, tawan rabalaya. Family kam lupya wal marit kam lupya na isot bal mo hiki. Upla mis bara may kay kibupla saura may kol kibupya upla lay kapya may kol kiba. Kumi bara sa manda blaki may mayalki may welo piyang di kalamtuan sa. Tingki na video ka. Tawin at natakat kay kang bahani na dawan iyam ni may monbiya. Amen.